a baiti ba rena ba go rogile Professor Moremi o go rogile ke leboga tsebe ya gago mo ba bangwe ba re tshwereng ka audio streaming ya www.mcrs.co.za ba bangwe ba re bogetše ka mola letlakaleng la Dr. Moremi la Facebook a ba bangwe ba gona ka fale ka YouTube ya Dr. Moremi mola ba bangwe ka kapa ba re swere ka 96.3 FM la no ke pitšentše kgolo nna ke nna morwa motšhama ubane ke ka kapa ya Radio The Pusher Man ka kapa ya Radio The Facilitator a gomme ntle le go senya sebaka ka kapa radio ba sa kgwatha ka fa metsotswane mebedi fele nate mebedi re tlabe re šetše re lokile metsotswane mebedi gomme magagesho le kgono le kgakgatho ye re swere gomma mo lekgono ga e swane le tše dingwe ebile e tloga e fapana kudu le tše dingwe jwale re kgopela tsebe e bogale gore e thieletše gore gabotse go diregile eng and then go be go swanetše nkebe go diregile eng re tlo kgopela le ditsebi tša molao go tšwa dikhoneng ka moka go re thuša go thieletša baeti ba rena ge ba tlabe ba bolela taba tša bona ka mo re ka thaba kudu la go sasa le ka re ge lehlaba ra hwetša megala yeo e re botšago gore batho bao kakapa nkebe ba tsene monyako wa gore a ba ye monyakong wa gore kapa ba dire sa gore so ke maele ao re tla go a hloka a gomme ge ile ga jwale gona motheletši wa Motse Community Radio se re se kgopelago ke tsebe e bogale jwale ka ge ke šetše ke bontšhitše ka kapa radio gore taba ye ke taba e sensitive yeo e tlogago e hloka tsebe ya motho gore ge go ka diragala gore a tle a be le sebaka sa go fa maele a be a kwele gabotse re mo metsotsong e lesomete fela go etšwela go ere ya lesome ka kapa radio ya wela ngwanešo ya wela awa ba re ba monate šibawe nke ke nametše professor Sefala a dumediše motheletše go la le kgauswi mo a re theleditšego a le gona professor malome ka kapa a ke thome ka go dumediša bagagesho ke dumediša magoši ke dumediša mangaka ga borena ka moka ke dumediša baruti ba porofeta ga ke šie motho ka moka ke a letama ka moka magesho ka di-position tša lena ka go fapana ka kua bo dipetlele re a letama ke dumediša batho ka moka ke sa šie motho ba gesho ke dumediša balli ba rena ba letšatši bašomi mmogo ba re šomago le bona ka moka ke a ba dumediša malome ka kapa le wena mmogo ke a go dumediša mokgwantse ke lebeletše gore sebaka se ile nako e tsamaile re kgone go tsena tabeng gale motheeletše kua gae a re emetše jwale batheeletše ba Motse Community Radio Station ka mola mafaratlhatlheng dikgokaganyong tša leago ke a letamiša ke le ngaka Moremi go tšwa ka moga Matlala Ramošebo ke le dumediša kudu ba gešo ke a leboga malome ka kapa re leboga Professor Madume a Bruto a fihlile ngwanešo re a amogetše nke ka molago kgaitšedi ka fale ke no mo fa sebaka a tsebiše semmušo a dumediše motheeletše fela re fetele ka go tate kgaitšedi ka sebaka ke sa ga ngwanešo dumelang motheeletši ke nna Emi Selepane go seabe ke re dumelang bo botlhe mo radio station re a leboga a buti ka fawe Tabala ke re alo tša ka pitšeng tše kgolo le batheletši ba pitšeng tše kgolo ka leina ke Mashilo Kola go tswa seabe tarateng a re a leboga hle ke bona baeti ba rena motheletši wa Motse Community Radio ke bona a baeti ba rena ba letšatši la lekgono jwale ntle le go senya sebaka prof
ke ba fa sebaka ke sa tsebe rena mohlomongwe go na le seo o ka ratago go se rothetša mongaka pele re ka ya go beng ba ditaba go ya ka nna malome ka kapa ke be ke duma gore ba nape ba ntšhe sello sa bona re kgone go kwa gore bothata bo bogolo bo batlileng ka bona ba ngwaletše go pitšeng tše kgolo ba tlogileng ba nyaka thušo ba tlogileng gae kua kgole ba etla mo e ka ba bothata ba bona ba ba rena ke eng kgaetšedi ya ka sebaka se ke tlo se tšea ke tlo go fa sona nke o re fe ditaba tša gago gore gabotse o kokona ke eng o ja ke eng ntwe go emaemišang ga ka gore o tsene menyako o e tšwa go fihla le lekgono ge o itle go kopana le nna ke le ka kapa le Professor Moremi ka Motse Community Radio le nanegong la pitšeng tše kgolo di thapošediwe. Dumelang batheletsi, nna ke emisa ke taba ya ngwana wa ka o latlhegile ko sepetlele ko Mametlhake. Ngwana wa ka 2001 na tlhakatlhakane a na le 3 months ka morwala ka misa tleliniking nokaneng bampiletsa ambulance ra ya Mametlhake re fihla kwa ba mo admit a ba fetsa bampia mo dibankeng so ba lekela ngwana le oxygen ba remele doctor doctor e fitla batho ba la ba sampotsa ba mpha diaparo tsa ngwana ha ba mpha diaparo tsa ngwana ke ba butsisa gore bothata ke eng ba ra wa doctor e motlhatlhuile so nna ka tsa diaparo tsela ka re banong ko bereka bja bantha ba re o fa tšhelete o ya hae o tla lo moholo then letle o tseya ngwana wa e bona a bila hona mo nna na bile ka tlabe mara tšhelete la ka feletsa ke itsere ka namela ka ya hae he ke fitla hae re go hae ra tla le koloi re fitla ko sepetlele ba re ha ba batle ne re tle ka private ba batle private ba batla van ra wela morao he re wela morao ka yona re tla ka private ra ka ra ba tswaletse ha ba tswaletse ba re letleng ka boshiu o latellang ha re fitla ka boshiu o latellang ba re botsa gore bona ba tsere ngwana ba mo fisitse ka mistake ka ntle le go nna ke sa ba fa tetla ya gore ke sa ene gore ngwana o irehetse ba mo fisitse ngwana ga go lentsule le tswile go mang le tswile mo bona ba ko sepetlele sa Mametlhake okay and then go tloga mowe go tloga mo na ile ka kore ngwano ha tlhokofala daga mo go bana ba boletseng ba re tlhokofetse nna mara ba sampontsha yena so le mama ka na go ena ntse le ko sepetlele a khano o tlhokofetse a banya go mpotsa go tlhokofetse mama wa ka kana go ngwana a timetseng ka ona na go sepetlele le na go mama ka na le ko sepetlele a lwala so mama ka a tlhokofala no go sepetlele kwa na ke sa tsebe ngwana o nana le mengwaga me kae nana le 3 months ngwana nana le 3 months and then wena ge ngwana a hlokofalla ka sepetlele ba hloka gore ba go bitše utle o hloboge ngwana ga go gore ka nnete ga a sa le gona a o mpitsa se ba mpitse nna ke no bana ba mpha diaparo tsa ngwana ba re tsamao ye hae ba ntsha tšhelete mo potleng ya bona ka tsamaya ka ya hae and then ka moraga gore ba go botše gore ba fishitše ngwana ka mistake o dirile eng so a ka ira selo bona ba ipuletse case bona nna ke no bona ka maphodisa ba tla ko hae then man rwala ba re bon go ha madi a le a o natifisa mo moloreng o la ngwana ba mo fisitse so ya fella hona mo and then wena wa dumela gore o sepelele maphodisa le go tšea madi gore ba kgone go bona gore ngwana wo a tšhumilwego ka phošo ke ngwana wa gago wa no dumela fela jwalo so nna ke dumetse ka taba gore ba ntatile so family ya ka mahae ba le ya wena o bona gore o iragalang so nna ka tsamaya le bona diteko tša madi di ileng ge di tšwa a se bampitsona le ka tšee le no go ra gore wena
ga se o bone ngwana gago ebile ga se wa boloka ngwana gago aowa se ke mona ga o ne death certificate ya ngwana gago a ke na selo le dikarata ba di tsere mo bona and then gone jwale ka gore ke bona tate mo o re ke ena moemedi wa setšhaba o tsena jwang tabeng ya gago le ngwana gago le family ya geno so ntate Mashilo Kula o tsena ka taba gore na steng mo tabeng mo tabe e irahala na steng ne ke na le batho ba ne ba nthusa batho ba le ba tshetse morao Mashilo Kula illa a bua kwa buang ka mo fa stories so a ema le nna a fatolla dilo tsotlhe ra tsena mo maphodiseng ra irang ntse re jika ke le ena ke ena a nthegileng community e yotlhe ya Moseabe ba ntlhapetse matsogo no yeah and then case ye o reng e butsi ke sepetlele wena o no latiwa o na le yona case number eo a ke na yona case a bona e ke na le yona ke e re dirileng ke na le ntate Kula nke o ishe ka mo go tate Kula ka tate Kula ba tlhomphege mme o bolela gore wena o be o se gona motlhate o ile ge o fihla yena a go hlalosetša ditiragalo ka moka thobe ka gare ga ditiragalo tše a go hlaloseditšego tšona di diregileng wena o se gona o kgonne go tseba jwang gore a ka be a go botša nnete kapa a ka ba go botša maka ke a leboga motlhomphi ke bua ke dumedisa batlhomphi gape le go tswela pele mo tabeng e taba e after kgaitsedi a mpotsa yona ke ile ka re ke ntse ke na go na le mobishopo o mongwe a kere ke tlo tshaba mmotsa ka lebitso go na le mobishopo tlhokaina o mongwe so go na le batho ba ne ba tsena kereke ko ena so some of batho bao ile ba mentiona taba ya go timela ga ngwana wa ka mo terateng so ya re heta bentse re bolela we were 3 so heta be batho ma ba e bolela ka nya go ikutlwisisa gore since wa le bolela tabe kana so ngwana o ile a fella kae tabe he go utlwisa ba lo re tabe since ino fella ka 2002 ke he ke thoma ka re no tabe is too complex re ke re pele di investigation before go approach hospital ka go ngwala memorandum of demands in terms of understand le hore taba ya ngwana e feletse kae ka he lo ile ya ba teng from mo ke he ke tloa kira investigation ka mogone kira ka teng e leader to loko a child who is believed to be hore o tlhokofetse e bile o fisitswe ka phoso ke he re ya site tseo le di next door tsa bona di confirm wela ka mogongwana ka tsela ya tlileng ka teng ko e ba magaditse then ya ba hore taba e thoma o ipupa ka mogo ka be ke bona hore no man ke na le bopaki bo bona le matla hore nka lata sepetlele gore sona ka taba eso ha se ikarabela se re ka nnete ile ka ngwala memorandum of demands ko ngwala ko sepetlele ha ke ba ngwala ha ka ba tlhalosetsa hore hape ngwana o bareng o tlhokofetse e bile o fisitswe ka phoso o a phela ke ngwetse memorandum o requestang ke ba khopetse ka di death certificate ya ngwana ke na le ona memorandum currently re bolela so ke ba khopetse death certificate ya ngwana ka ba khopela le birth certificate ya ngwana ka khopela hape le death certificate ya koko o nopolo re gaetse di ha e fitlisa le koko ana death certificate from 2001 up until hona bano mapele kukuwo a sena go death certificate le khono o tlhokofaletse sepetlele sa Mmametlhake yes ke na mme mulli hora hore e re ke be so mme mulli le ngwana wa mulli ba tlhokofetse in less than 24 hours ke be bya ka bobedi ba bona ga bana di death certificate ka ofela bana ha ona lwanang le death certificate so ya ba lore ke gopela le tsona tseo tsa di immunization card tsa ngwana so ke batla o utlwa gore bona le ke batla le di result tsela since di tseiwa ka 2002 after ho ba le toitoi kapa ke strike community ya Seabe e tsoga e ya ko sepetlele kwa le bailo ho ntsha sello ka yona taba ya khaitsedi he sala e dida hore e dida to hore ho fella ho tseiwa di
di-DNA tse e leng gore ngwana o go bolelwa gore a kere o fisitswe ntle le tetla ya mama le bana ba ba fetileng ka mogolong gore he ba ipolela he ba ikarabela mo memorandum so ke ile ka ngwala memorandum o ka o romela ko ka tseya engwe ya di-organization tse di leng teng ko high kwale as witness ya se tlebe ke gore ko henda memorandum ko sepetlele so ke gopela another organization ya mo hae e leng relevant to dilo tse re dirang tsa taba tsa bo social crime prevention and stuff like that so ya ba issue gore re ile ra tloga ra ya ko sepetlele ra submita memorandum of demands ke sa nya ko ba botsa gore hape ngwana o lena le reng o tlhokofetse ebile o fisitswe ka phoso ngwana is believed to be gore o teng wa phela ke ba tlo utlwa bona gore ba ikarabela ba reng mo dilong tsela tsa ko morao le di result tsela ke di request gore ha batho ba ikaraba ke ba botsa ke hape lena taba gore le re ngwana o tlhokofetse ngwana o teng then ile ka e tlhalosa straight ba no after ke ba ke nya go utlwa bona ke ba botsa ka demanda di-document tse ke bolelang ka tsona tseo. It was on the 15th tsa October October ha ke ya go bona ne our second meeting 2019 so our second meeting ke he ke ba botsa gore hape ngwana o lena le reng o tlhokofetse ebile wa phela it is believed to be gore ngwana o teng wa phela ebile o teng hona go siame ao ba makala so ya ba issue gore mo memorandum ngola ne ke gopetse gore sepetlele ba ire internal investigation before nna ke tsa this matter to the police ba kgone fa feedback gore bona ka dipatlisiso tsa bona ka taba e ke llang ka yona for molli wa rena ka ausi e so ya ba issue gore legal team ya the Department of Health ha ke kra report to the CEO e ke submit le memorandum ko o receive ke CEO ke sa itseng gore leina la tlhokega or ke no ba tlhoka ina na ke feta mo ro submit ebile he was the acting CEO by then so o ile a amohela memorandum di signature di teng mo memorandum o cause of ke buile le di-copy ke ba shile le di-document tsa ding ka no a re share di-copy tsang other part ke le nna ke tshware di-copy tsaka as evidence ya gore ke bile ka mo signature ya lena ka mo iteng le aka iteng ke he ba tlo tsantsha this matter ba fa reference ya ona iteng le ona ka mo sepetlele ya ona mo la tor bolang ka ona so from mo taba e ke histe bar no health legal team e boya Department of Health no taba it is beyond us e tlhoka sepodisa ka mohare gore sire external investigation gore ka he lo this is a criminal offense ke here tomari involve subs involved after go romela memorandum of demands ko sepetlele so ke ba romela police station re ile ra fitla ra tlhalosa taba ya ba gore has not ever tlhalosetsa police station ho budiwa case eo e butsu ka 2020 it was first time ever ho budiwa case because of according to information ke krileng ko police station ke gore since this matter case asanga ya budiwa from 2001 up until 2020 ne lola case e budiwa officially because of how you go di docket tsa yona this matter ha ona docket ha o chikiwa ka mo systeming ha ona mo kileng ho budiwa case maelana le molato wa mang wa khaitsedi Mapele yes se o boletse gore o latile ke maphodisa ba mmotsa gore go na le case ye e butsweng mabapi le tiragalo e diragaletsego ba motšea ba ya go motšea madi case ye a bolela go ka yona gore e be e butswe ebile a latileng ke maphodisa e ka yona ka gare ga di-docket ka yona ka gare ga di-file ke yona ke bolelang so a kare normally ke be so most people a kare ha go tla vene ko wena ya maphodisa I believe gore hona le case that's what we believe for once ho ema vene ka mola hora re hona le case e leng gore e tlo bodiwa khane a kare maybe lo ho lebella kring background ya mama ka ho ya le ka mogolong gore e disadvantage ka teng so maybe ke advantage ile mba e berekisa he ba tsia mmengwana le gore maybe sekolong I think a khone gore a ka ya pila lo tlhalwanya dibuka tsela tsa sekolo gore mo ha re bala re tsamaya so ya ba issue gore he ba motsia nna ka 2019 2020 because of ile go police station ke request docket yona
case ene hedile pele ke colonel ke ana na itsamaisa case ha hona case se le ya budiwa case ne ile ona e budiwa officially alright ka 2020 then case ya bulo case he bulwa ho tseiwa madi khatlanong le ngwana o ho lengore is believed to be hore o tlhokofetse ke ha o tlo kopana le mama ho tseiwa madi then madi ko police station ke ra le tsona document tsa document tse tsotlhe tsa tsela e ke tsamaile so ke he o tseiwa madi ke madi ke sa hopola ka ba tsere thulu mate ka molhanong so the result di tse re tshokoletse hore di tsere about 8 to 9 months le hona re di pusha ka office of the public protector we had to ke ngwalle office of the public protector hore ke na le complain ka sepodisa mo lengwe se ke believe hore se delay case kapa it's either hona le someone who are protecting because of high tlhalosa mo lengwe ko hospital he ntse re nya ka file ya ngwana ile ka request file ya ngwana e exist ko hospital ya hore ngwana se la phela ngwana se la admitiwa ko hospital ngwana se la tlhokofala ngwana se la fisiwa ka phoso ha ke request file e ke nyaka file ke creating ko hospital ke file e bolelang ke taba ya mama ya hore ho tlile maphodisa ke mararo file e bolela ka maphodisa mararo ke tshaba a re ka bolela ka mai ka madimabe ba babedi ba tlhokofetse maphodisa yes o mo o sa le teng wa phela hona ba so ya ba hore mama he ba yo motse ya mola ke yona file e bolelang ka nna ke nyaka file ngwana ba mfa file ngwana na file ka hospital ngwana clinic ya ko serabela ha go teng ngwana a na file go teng so ya ba issue ya hore bano e under spodisa ke sa go tsene ga no moshate mama ngwana o belegetse kae ngwana o ko Marapiane kae o sepetlele a ke tsore ke clinic gore ke sepetlele na ke clinic o belegetse ngwana ko tleliniking ya Marapiane karata ya ngwana wa gago ya tleliniki o be o ne le yona nne ke na le yona ke re ke motsamaise ka yona ke misana ditleliniking tseo tsa a sale e feletse ko Mametlhake ka tsatsi leo ke misitse wow that's birth certificate o be a ne le yona ngwana ga ke se dire no seng go se dire ka 3 months a wane seng ke se dire okay boela ka mo go tate ka mo okay le ka tswela pele gore ka moraga gore le ske la hwetša file ya ngwana ka sepetlele go diregileng rile e are after growlore file ya ngwana hiding ka mo sepetlele ka mola ya growlore is a challenge and then a file e tlhellang e thomo bolela ka maphodisa ka mohare hore maphodisa a bile involved in this matter so ka thomo believe hore re ho bile le thibelo ya ho phethahala ha toka ka maphodisa so this thing ha ba sala ba itile so ke na hana hore it either hona le someone o lengwe wa protectiwa ka mothoko because of automatically ha yo tlhalla di result tsela ka mkhodi buileng di negative after plus 8 to 9 months e ba hore we believe ki ha bua di negative there are certain government officials ba leng hore they are protect like rena a social worker involved in this matter or processing the issues tsa adoption the adoption papers rena le o leng kwa Department of Justice o leng through Liena in terms of the adoption processes was involved so rena le the issue of a social worker e leng gore le yona e bile involved ile ya latiwa le yona social worker eo ka thokotsa ka go tlotse iwa statement a tlo ikarabela mo tirahalong ile a ira ka teng so ya ba the issue ya gore ho bidiwa case go tseiwa di statement since case e bidiwa currently lona I think it's ka mokhoto nke o boele ka molago se se ka fale mama nako ye abuti a ibolela go ya gore ba go tšere mare gore a bae go a bapetša mohlomongwe le ngwana wo go thwego o gona wa phela wena o mmone ngwana wo o mmone ke mmone go mo lebeletse o bona ngwana ga go wena nkane o rialo o bona mo go yena ngwana go bontša gore wena e ka ba wa ka o ke a mo fila ke a mmona gore kwa ka
ka moraga gore o bone ngwana wo ka mahlo a gago mohlomongwe o be o mo sware ge e ka ba o hweditše sebakanyana o ile wa te kwa jwang ba ganna ke motshwara o ga wa mokgwatha oya gone jwale o te kwa jwang ka moraga gore o mmone ka mahlo fela o mo lebelele o be o te ikwe gore wo yena ke ngwana ka o te kwele jwang ke mo fetsa wetse ke mmone ane wetse ke eng illa ha mpona le ena go ka mokgo ne ntse ba bolela ke re na ntse a le mo haufi le rena ke alla ngwana wo o tseba ka ga gabo mo a dula ke a o itse ka mo lapeng le ngwana wo a dula go ka gona go ya ka tsebo ya gago le maitemogelo mohlomongwe o adoptilwe goba wo ba moshupa go ba re ke mmagwe o ile a bonagala a le mmeleng mo motseng ka moka ba tseba re o mmeleng a be a belega ngwana kwa nnang ga ona motho a itseng gore sala a ba preg ba bolela gore ngwana o mo diktile na sna ngwana ana ngwana totally ena wane ngwana total mroka ya ke boele ka mo wena ngwanesho a gona molato nna ke a leboga malome ka kapa tate sho o emisheletso go ganyane ko boele ka mo go tate ka fa nona le engwe ke lebetse go ithacha gona mo tsamaisong ya go botsisiwa ile ra ya ko mmengwana re lo motsisa gore ngwana o adoptilwe kae ha karabo e tlhaela karabo e re ngwana o adoptilwe ko sepetlele and then ya ba gore question number 2 e leng a ibutsiswa a karolo le yona e sa fa karabo le ngore ha e fitlhogo ya ba gore batswadi ba bang ngwana o wa ba itse na the very same answer o lar ha ba itse batswadi ba ngwana o ene kana go ke tsamaya di investigating officers ma CID so le bona after ho utlwa le taba tseo ha hona any action e leng hore nkile ya tseiwa hore if not o aswa hai then o batswadi ba hae ke boma currently o lore re tshwere ngwana ke tshwere ngwana ha ke itse batswadi ba so ngwana o thaka a kare how advertiwa di ngwana in terms of the adoption hona le advertisement ko leng gore go apply-iwa go teng for in case ngwana o like re tle ka taba ya tletlebo ya gore ke human trafficking e bolore if eba ngwana o tswitswe if ke a mo itse ke le ka kapa ke gone gore a o hape ngwana o timetse maloba ngwana wa tlhokega so that process I think e tsamaisiwe and then ya letsatsi le re lo tsia madi ke boditswe morago se re tswile ka mo office ngwana ko police station ke botsa ke kgaitsedi ya molili gore no hape mama o ntshitse mafoko a mang ka mola gore ngwana o le ka se mo kripile ngwana a ntsha ke mama o fe o currently ngwana a leng ko yena gore ngwana wo le ka se mo kripila so ka kara lore tabe le ka se mo kripila e broad ya go go kwele malome ba geshu a ke le amogeleng ke sa mathomo seng ka se dirang ke bušeletse ke re nna ke nna ngaka moremi ke tswa mo ga matlala ra moshebo mmago ngwana molli wa rena ke a go leboga ke leboga le malome ga go felegeditše gore le tle le kgone o kry-a thušo lenanego le thietša ke batho ba bangwe e lego gore ba re thekga ka mehla le ka matšatši ebile ba na le botsebi kudu go dilo tše dintšhi sa mathomo kgaetšedi yaka tiragalo ye ka leina ke tsorile o mang o eni Selepane tiragalo ye ke ya 2001 ka dikae go gopola ka di 4 tša o ka re ke August September ke di 4 tša September ne okay ngwana o re bolela go ka yena mo ka lebitšo ke mang ke Tshofatso Joana okay ke Tshofatso ke Joana ke moshimane ke ngwanyana okay ngwana o ge le shala le moisha clinicing bothata ba gage be le ma na tlhakatlhakane a fisa
be bothata be ile phisho le ile ge le fihla tleliniking ba le botsa ba reng ba mo fa Panado ke ena ba re biletse ambulance ba le fa Panado ba bitsa ambulance o tlogile o sepetse le wena o tsamaile le ngwana la tsena ka gare ga ambulance ke tsamaile le yena alright le ile ge le fihla ko sepetlele le fihletše kae casualty le fihletše reception le fihletše kae ba ra moetse ona nna ka mo diotong ka mo seo se gopolang wena o gopola ge le seno fihla sepetlele o tsena kae ba go botsa gore go riagaleng le amogetše ke mang ke sister ke doctor ke ma security ke le amogetše ke mang ke amoetse ke sister ya ke ana tsere ngwana monna so ra tsena ka mohoto nna le yena aga so ga morobatsa mo mpetong a ba busy le yena go ya ka wena go bo lebeletše seemo sa ngwana o bo o se bona o ka re ngwana o seemo sa gage se tloga se hlobaetša so ha ba mo lokela oxygen ena na hema ne mothuso hema na hema nyana ka mogonyana mo ngwana ba sa heme ga botse ha alright o bone sister o ile go gore be a go thuša ka gare ga ge sister ntse le gare ya go thuša go ile go fihla mo e leng gore go fihla ngaka ka gare ke bolela ka doctors goa nako ke na le ena sister ola henza le busy ka ngwana ola so o ntheila re ko nna go di bankeng ke emele doctor yeah so ngwana na ntse a robetse na ka mokho ke moni wa ba so a doctor ila itla batho ba la ba sa bisa ta ke no bana ba no mfa diaparo tsa ngwana alright doctor ya ngwana doctor e bone ngwana o e bone so ka mahlo wena askibo a wa bona doctor sister wo a beng a go thuša o be a ne a nnoši goba go be go ne le ba bangwe ba bo sister ba be beng ba le gona e le go ba thuši ba gage gausu shibalo ne ba jika nna ke bone yena ile wa o bone yena a nnoši ka ge o re ba go file diaparo tše ba go fetše tšona kae ka warding ba go bileditše thoko ba go fetše tšona kae mama o tswile ka mohotong ka molamfa tsona mo monyako ke le mo partition ba go file diaparo mojako wena o no reng ge ba go fa diaparo o sa bone ngwana ga go wa hlatsela gore nnete se ba go botjang ka ngwana wa gago ke sona go ba lebaka la gore a go fe diaparo o rile ke eng yena so yena o ntheila re ba sa emetse doctor nna mara ke maketsa mfa diaparo tsa ngwana so ne ke tlhakatlhakane because le taba o mpotsa gore mama ka o tlhokofetsa ke re ke ba tlhaloseditse re mama ka mo sepetlele ke rela gore ge ka nako ya go fa diaparo o ile re o go fa diaparo ka lebaka lefe a bona no nthare ke emetse doctor khopela gore tshwara diaparo tse mo re tlhobotsa ngwana diaparo tse okay tshwara mo wena o ile o emele doctor o go fa diaparo tše di sware mo go wena alright ke a go kwa ka morago ga go swara diaparo tše ka ge le emetše doctor e rile ge e fihla ya reng go wena a se ke bone doctor sala ke no bona diaparo tseo le ana sister o fela alright poledišano ya gago le sister e fedile jwang e fedile ka goreng e fedile ka gore yena o ntshitse tšhelete mo satleng sa ya mphare ke namele ke gae sister ga re o tsamaye o ye gae o se wa bona ngwana o filwe diaparo sister ga ba go botsa gore ngwana o robetse a wa mbotsa alright wena o rile go fihla gae wa reng go ba e le go gore ba hweditše ka gae nna ke fitlhile go hae ka ba tlhalosetsa ka mokgwa ba mphileng diaparo tsa ngwana le ka mokgwa nna ke mo tlwetseng a robetse so wa e bona a ke ya la ausaka kwale so ke bona ba mora ba re ha wa re tshaba mo tlhalosetsa ka taba gore ngwana o tlhokofetse ene motho na bereka mo sepetlele bushiu o mo fetelise le bana ba ba buileng tseleng a mo fisa mapele ga itšedi go fihla gae o re go riagetseng ile ra boela sepetlele nna la usaka o fihlile gae wa ba botsa gore o tlogetse ngwana sepetlele ba go file lebaka la gore wa e ba mo admita ngwano ba ntheile ba re ke tlele o mogolo ba ile o tlele o mogolo
ge o gopola o bone mengwaga e mekae ka nako eo? a ke sa gopola pele. A ka ba bane mengwaga e mekae abuti? ke nagana re ka ba 21 because of kwa 79 by 2001 na shiana probably bo 2021. Okay, le ka e bušetša gape ka mo go yena. Ge wena le kgaetšedi ya gago le boela sepetlele, le ile ge le fihla la tsenela kae? La tsenela casualty goba la tsenela ka mola reception goba la tsenela warding, le tsenetše kae? Ra motse ko la mo monyako o la ana a risa ko dineseng kwale. Le amogetše ke le security la le tšea la leisha mo go na go le bo sister mo na le bo sister. And then bo sister ba re ge ba fihla go lena ba le tšea ba le bea ka warding goba go riagalang? Ba re beile mo ke ba re botsa ba re awa e tla le koloi ke ba tlhalosetsa ausa ka ke re nna ne ke sa bolele. Wena bo sa kgone go bolela lebaka ile sone ke tlhakatlhakane. O hlakahlakane. Jwale mpotše mo ba le hlaloseditše le le kae ka warding goba le gona mo dipankeng goba le kae? Ne re le ka mootong. Okay. Ba ile ge ba botša sesi o boditše ke sister wola wa maabane goba go tlile doctor goba go tlile matron goba go tlile clinical manager or go tlile CEO go tlile ma? O boditše ke sister. Sister e be ile la maabane goba be ile o mongwe? No le mongwe o moditsene se ola. All right. Ka morago ga gore bana beshu le kwa gore ngwana o tshumilwe ene e bile ngwana o robetše, le sa le gona mo sepetlele mo, ke eng se lena le se dirileng go gopolang o ka re le se dirile? A na nto re rile ke rela gore le rileng le no re go kwa la sepela la ya gae goba le boditšwe molaetša gore eng ka morago ga gore ba re ngwana o tshumilwe? ra ba botsisitse gore why ba mo tshuma ka re nna se ke saene ona mo ke saenneng. Ba ile go mo tshuma ba ka be ba mo tshumile ka metsi goba ba mo tshumile jwang? Go re hlalosetše yona kgaetšedi yaka. Bona ba no re ba mo tshumile le ba ba buileng tseleng so o ba mo tshumile ka ge bana ba ba buileng tseleng ba ba tshuma ba sa dumele ba ya gae. Gora ka go rialo ngwana o fišitšwe? O fišitšwe. All right. Ngwana ga a fišwa go swanetše go be le dipampiri tše di tlatšwang. Sister sepetlele a tlatše pampiri ya go certifya motho gore o robetše. Lehu goba motho ga a robetše sepetlele re hlalosetša ke doctor, and then pele ngwana a tšeiwa a išiwa mo go iwang go tshumiwa gona, ke kwešiša gore ba mmušara ba swanetše go ba gona ka gare. Jwale potšišo ke gore re botswa taba shi ngwana o swele, rena gone jwale re le ba family re ka se no tswa ka sepetlele, ba sepetlele ba no le no botša ke sister lena la tsamaya sesila ya gae. Ra ya gae la se bitše maphodisa le semetsing, la se ye go bolela le o mogolo wa sepetlele le semetsing, CEO a se tsebe taba ye le semetsing, wa be wa ya gae. A go molato kgaetšedi go fetile matšatši a makae le gae le tseba taba ya gore ngwana o tshumilwe? ne le a mabedi. Ka morago ga matšatši a mabedi o ile go fihla gae o botša ba family ba reng? Ba family ne ba le busy gore tabe ne tlhakatlhakane re la funeral ya mama ka gore ba mmoloke Sontaga. Bana bile ne ba ne go fetisetsa ngwana gore ba boloke ngwana ene mama ba mmoloke morago. So ba nna le taba yore ba busy ka ya mamaka ya ngwana ba e bona morago. O ba family bona ba bile busy godimo ga seemo se leng gore wena bo le go sona se hlakantšha le go gore mmago o robetše. Ngwana o tshumilwe a le tsebe gore o tshumilwe kae, ngwana o tshumilwe lena ga la saena go ne pampiri le saenneng
ngwana o tshumilwe ba family ba busy a go molato kgaitsedi yaka jwale putisho ya ka ye nngweshi lena le ba family ka morago ga poloko ya makgekolo mmago lena le la dira eng ka taba ye ile bona ba tla ba go sepetlele then ba ya go khoshing ha ba ya go khoshing ba re bitsa so ba re bona ile ba sepetlele ne ba nyoko ka re ngwana o swile ka mistake bona na ntwe ba ka idiang le ba nyoko re family ya selepane at least ba iphumule ka something ya fella ile beao kana emapele ba botsa ba moshate ha ba tla ka gae ba re bileditse go moshate and then ba botsa ba moshate gore phosho tse di diregileng ba tekana gore ba ka lisha family ka something ka gare ga tiragalo ye ka moka kapa ka gare ga dipolelo tse ka moka ga tsona prof ke tiputsisha putsisho ye nngwe ye e leng gore ba ka se kgone go ya raba go ba mohlomong ba ka no ya raba kapa le wena o ka no ya raba le motheletša ka no ya raba le kua gae gore ke picture phapano ya ngwana ya miscarriage baby le ngwana wa 3 months gore gore ge o shetse o ba kukile o ba isha ka kua stofong sa go tšhuma ga o kgone go kwa phapano gore mara morwalo wo ga o lekane le wo kana ngwana wa miscarriage ke nagana gore it's ample a newborn and then ngwana wa 3 months o shetsane 3 months o ba sha thomile go tejela bo metepanyana jwalo so phapano ya ge o kukile morwalo wa ngwana wa 3 months le phapano ya ge o kukile ngwana wa miscarriage a ke tsebe man a di fapane dikala je dikala di tloga di fapana kudu bana go ya ka dipetlele ke sa tsebeng ke sa nyake go bolelela sepetlele kudu ke duma gore lenane go le letle le ate re tle re be le o mongwe wa ka tlang a kgona go yemela taba ya sepetlele a tla re botse gore sepetlele tshepedišo ya gona e jwang mara ke ne le kwešišo ya gore ngwana wa tlileng pele nako ya gage e fihla ya gore mme a thušege a šegofatšwe ka ngwana mo lefaseng ba mo tsentšha mo tabeng tša go tshuma ka morago ga mabaka a rileng ngwana wa belegweng a tšetšeng a ne kgwedi tše 3 a go kgonagale gore sepetlele se ka no mo tšea sa mo tshuma a go kgonagale ko gore ke mo ke nyakang go kwešiša taba ye gore ga botse taba ya gore ngwana o tshumilwe re ka se botse ke sister gore ngwana o tshumilwe re ka botsa ko gore ge molato o le gona sepetlele ba sepetlele ba tlo ipolela ene ga ba fetša go ipolela go tla ba le o mogolo o ba mo romang jwale ke kwa gore go sesi gong jwale o re ba sepetlele ba tlogile ba ya mošate ba re ge ba fihla mošate ba re ba kgopela go leliša taba ya lena ya go lešana lebile le dikwanelo sese ao a seng re nne le dikwanelo lena le e feditše ka goreng le mošate so nna ke ba reile ke ba tlhalosetsa ka re nna a ke batle tšhelete so nna ke batla ngwana alright kgaetšedi yaka o fihlile sepetlele se re ba tla leliša ke bomang ba tlile mošate ba sepetlele ne bana le mashilo ka re ke ena mogolo mo sepetlele e be e le CEO ya sepetlele go ba be le clinical manager o ba be nka o isha ka ne le group ya hae na le group ya hae ne le dinese le na mara ke bone yena mogolo ka nako ye ba ya ko mošate abuti ba šale on your process awo alright ke ne potšišo mo kakapa papa go ngwana o kae o tlhokofetse papa go ngwana ka nako yeo wena o ema o be a le kae na ntse a le teng mara na le Joburg and then ka morago ga tiragalo e diragetšeng ya ngwana ka moka a senka tla ga yena o tlile hae then ka mo tlhalosetsa ka re nako ya mangwe ya madine ba nyaka le yena
so ke bolela a ke re madi ba mo gogile go ntjwa lo shetse o tlile a ke rabo ya ke re ba mo hoile madi pele in 2002 ke ka go kereng ka mo memorandum of demands ke na le ke gopetse di result tseo tsa 2002 yeah sa 2020 ke tsa bobedi tse leng gore ke tsona tse re tshwereng di result tsa tsona tse leng gore ke na le tumelo ntšhi ya gore it has been fabricated. Okay, a gona bothata ishe ka mo. Alright, khaitse diaka. Moshate wena o ganne ba spetlele ba tlile. File ya ngwana e kae? File ya ngwana hile ra ilata ba re botse hore bona ha ba e bone. Gona le mo ba moshate ba spetlele ba dumelang gore nnete ngwana o tlile go bona. Ba spetlele? Ba dumela gone le mo ba spetlele ge le ntse le yema from 2001 till today ebile o etla mo lenane golle ba dumelang gore nnete ngwana o fihlile go bona gone mo go ngwadilwe mo go bonagalang gore nnete ngwana o fihlile go bona because ke botsisha ka lebaka la gore ke referela balwetsi ba ka ditleliniking ge o refera molwetsi go ba le referral letter then clinic ge referela hospital go ba le referral letter ge molwetsi a tšea ke ambulance go ba le se ba ka mo ba di paramedic ba stlatjang so wena mama ke nyaka go tseba mo gona le mo ba spetlele ba ileng ba tloga ba bea bohlatse ba go bontšha gore nnete ngwana o fihlile spetlele a ke ra o fitla ha o tswa mo monyako mo la ke re ba ngwala go gona mo go ngwadile nna ke bona ntse ba ngwala na mo monyako mo la ke re o na le buka e golo e tshwarang batho bo botlhe ha o tsena mo la ba ngwala mabitso sefana okay jwa le mpotse mo gaetse dia ka ke re ba re ngwana ga go robetse go na le mo go ngwadile go gona gore ngwana o bolaile keng death certificate go bontšha gore ngwana go riagetseng ka yena bohlatse ba gore ke nnete ngwana o tshumile ke nnete gore go bao ba berekang ka dilo tša go tshumiwa a ba no tshuma ntho e seng ya ngwalwa motho o swanetse go tseba gore ke tshumilwe dilo tše kae gona ke eng le eng so ke nyaka go botsisha pele gore file ya ngwana wa gago e kae nna ka tshwara selo file e setse gona kwa ishe ka mola go papa o nyako e karabela thobela mo ya file o ka re tlo nyaka nna thata ka re ke ona ne ke nna ne ke tsene too much o fitlhella go tswa file e tswileng e bolela ka maphodisa if re boela ko maraonyana kwale ke tlhalositse gore ke ile ka gopela di-document tsa ngwana ko sepetlele so ya ba gore ga gona even one document e tlhalosang gore ngwana ka tsatsi leo o tlile a tla ko tleliniking a tla ka mo sepetlele ngwana o tlhokofetse ngwana o fisitswe ntle le phoso ha ona any document le ko office ya barking abuti emapele clinicing ga gona bohlatse ha gona any evidence ma paramedic ga bana bohlatse no document sepetlele ga gona bohlatse no document ke mango mongwe o ile go gore o bonise se ka nnete a tšea ngwana a mo isha fao ha a mo isa ke hona mo ke tlonya gore ke ise ka mo yena because of a kare kana bwe nke ye ka mo ga itša diaka nnete o išitše ngwana kua go batho ba ke ba isitse ko misitse ko teng straight wa tseba gore ke nyaka go dumela gore o moešitše wa tseba gore why maphodisa a ile go yena a mo tšea ba ya go dira ba re ba ya go dira di-blood test tše abuti a bolelang ka tšona gore o di demandile secondly malome ka kapa there is no way ya gore re ka go dira di-blood test re se ra swara file number that is why ke re ke nyaka go dumelana le sese prof ka gore sa mathomo ge re bolela ka di-blood test re santse re tsebe gore re ya go testa eng ye e fetileng ye e linkang le mama if go sene a gone file tleliniking maparamediki ga go mo a ngwadile go gona
sepetlele ga go faele ya go bontšha gore nneteng mama o tlišitše ngwana shu ngwana lebitso la gage mama o re boditše mo gore ngwana ke mang potšišo ko gore na ka gore dilo tšeo di-documenti tšeo a di gona ge re tšea madi ao re ya go ametšha lwama because a re ne faele ya go tseba gore mo go tlile moremi a re nayo tleliniking a e gona mapharamediki a ba nayo sepetlele ga se nayo so le nyaka go goga nna madi a leng kgogang ngona ke rela gore wa bona lenanego le go ne motho o ba mmitšang gore ke motheeletši o mongwe o e leng gore ga a theeleditše mo wa ngwala ge ke se ne faele gore ra ka tla go wena o ka se nkgoge madi o ya go mmetšha le motho a seng a tla go nna ge ba šala ba goga madi gore re faele ya ngwana e swantše e be e le gona. Secondly, Prof, remember go na le statement mo se se bolelang ke se ka molong wa gagwe gore ba sepetlele ba ile mošate ke sa inyaka gore wa bona gona moo ba ile mošate ge ba fitla mošate ba bitša family e sepetlele sa bolela gore go diregile diphoso 1 2 3 4 go ya ka polelo ya sese and then ba tshepišwa go hlapišwa diatla o hlapiša motho diatla jwang godimo ga eng ye e leng gore wena ga o e tsebe na ke ne motheletši o mongwe mo o respondile or o commentile gore bana ka moka ga bona ba ba fišwang ka sepetlele go ba le signature ya motho a swantšeng a rwale maikarabelo a ngwana o a tšhumiwang wa miscarriage kapa wa ngwana wa belegilwego jwale potšišo ko gore wa sese wa tšhumilweng ka mistake ge e ka ba ke nnete o tšhumilwe ka mistake o saenetše ke mang molora wa gona o kae malome ka kapa wa bona ke na le nnete gore bašomi ba ba šomang ka sepetlele a ba swane le rena mangaka a setšo go ba le dipampiri le melao le dipeelano tše ba beelanang tšona ke ne nnete gore mmereko wa bona ba tloga ba o bereka ba o lebeletše wa bona mo go taba ye ya sesi e tloga e nyaka re tloga re tekamantšha le ditsebi tša molao ditsebi tšeo e lego gore ke tša dipetlele ke na le nnete gore this issue MEC ba santšeng ke ba e tsebile because a go kgonagale gore re ka dira DNA file se gona re o dira DNA kang ba tlhomphe ke araba mo MEC wa etse ba tabe o ile ya mo fihlela tabe o etse ba gabotse o e feditše ka goreng MEC ke he ba tlontsa respond mola le legal team ya gore this matter is beyond them go nyakega sephodisa ka mogare e le respond to e tswang ka mo office ya MEC le legal team ya hae ke tsela e leng ke tlhalositseng ka teng MEC o thomile go tseba taba ye ka 2019 ka 2019 ke submit a memorandum of demand yeah o tsentse o tloe o ya ko upper structure go leng gore ke sona se se tlotsang final decision on the memorandum o tle ba ro submitile a gro tlo fitlha ko MEC ebe ho lori yena a o checke a o lebelle gore o tshwanela gore o tlhoka internal investigation kapa o ro romela ko sepodising ebe gore this is a criminal offense or bia MEC ye be ile gona ka nako yeo ebe ke ne le nneta gore mo re bolela ka molato wa mammusho yes ene ke ne nneta gore baemedi ba mmusho bontši ba bona ba re thieleditše yes ene ke ne le bonnete ba gore ba tlo nyaka go tseba gore na ditaba tše di bolelwang mo motho ba santšeng ke ba tšere maekarabelo ka nako yeo nke be ile mang
MEC e be e le mang mongaka MEC ha ba tlhalosa leina he quality assurance manager ke yana ne le scriber sa rena sa meeting ke yana na tlisa feedback in terms of what the upper structure se respond ya sona in this matter hore ke eng re sana le some of the minutes of the meetings tse ne ntse di tsena le bona ko hospital. There was a day where ba thomo bare indeed in writing ke phoso and then re ya ko e busetsa ko di documenteng mo ho tlhokeng ngwana ha di document back in 2001 hono ho berekisiwe di parking soft ne sa berekisi di soft copy ne re berekisa di hard copy like di documents only computer this thing iseng di thomo ho ba te because this thing it was very well planned. Ki duma o ka re ka founela sesi wa molli pele re ya mo go sesi malome ka kapa ke nyaka go ne ntho ngwe ke sa nyakang go ikushisha mo go sesi le malefo a ntjala gare a sa nyaka sesi ka fala o khwetjagetse all right a so khwetjagala ga itse diaka o na le bana ba bakae ke na le fono o na le ngwana o re bolelang ka yena e be e le ngwana wa gago wa bokae ne le wa bobedi e be e le ngwana wa gago wa bobedi ba moshate ba tlile ke ke ra le re ba sepetlele ba tlile moshate ba tlile moshate wa ga bolena taba ye ba ile ba re ba sepetlele ga ba fetša go tsamaya ba dira eng rena re tloile ra tsamaya ba ke tsere bona ba e fenela ditsebang le ba moshate ga senke ba re bitse hapape e sena ba sepetlele ba tsamaya ile ba sepetlele ba tsamaya ba sala le kgoši ba geno ba ile ba dirang ka taba ye ka morago ga gore ba sepetlele ba tle moshate a ona ntwe ba e dirileng all right jwale botša nna kgaetse diaka maga geno ba ile ba dula ka taba ye go fihla ba emela mogala bo a etla no sena motho a nthusang ba ntse fela so ba usa ka ebile ena ona tsamaya emelela ona tabe o tlhokofetse ne le ena moholo a sankalanya ka moemedi sanka tšatši le lengwe la no tsamaelano a ka kua sepetlele la go nyaka ditsela tša gore bannanke le re tlhalosetšeng ga botse gore go diragetšeng o sala e thoala ke usa ka monnyane a ile o nyaka yona faile ya ngwana a kry-a masilo a mora a re ke tla e lebelela then re tla re o bitsa re tla go fa yona until now okay jwale mpotše mo kgaetšedi gore ka lebaka la gore ge ngwana a robetše a kere ge ngwana a robetše re ne magaga bo re na bane go robalela dipetlele ge re fihla kua dipetlele ba re romela kua mmushareng wena o ile wa ya mmushareng wa ka sepetlele ba ba ileng ke ngwana mamolwaka a ile mmushareng le ena o sa ka wa tlhokofetseng o mogolo ke bana ba ileng ko mmushareng ba bara ba ke ba batlo ba botsona tabe ba ra wa ngwano a teng motho na bereka mo bosiu ke ana irile mistake e officer ngwana jwale a kere wa tseba nto ke sa ikushishinshi malome ka kapa bona re bolala ka sepetlele re bolala ka moago o ne le di-department tše dintšhi ka gare mohu a ka tsene ka mmushareng a sengwadišiwe gore re amogetše mohu wa gore ka mo mmushareng lebelela ke di-department tše 4 tše e leng gore ga dina a go mo go ngwadileng gore ngwana o fetile gona ke tleliniki ke ba paramedic ke sepetlele ke mmušara a go gona kere batlhompi a tlhokofala gore go be bjao le dipampiri di timeletswe a kere re tseya ngwana meaning everything ka yena re tswalla gore e stable gore motho le mama ka re irang motho a sanga exista okay wa tseba ye nngwe me mmakatšantši a kere ge ngwana a fetša go hlokofala yes ngwana re tšea dikarata tša gage re di fa mmage yes ba go file tšona a se ba mphe tsona
a se ba go fa tsona aowa ngwana o le reng gona le solang gore ke wa gago kwa date ye wena o belegeng ka yona ke wa ngwaga o belegeng ka ona goba ga o tsebe matšatši a gaga a matswalo a itse ngwana o le rego ke wa gago potšišo ke gore na ge le mmotšiša gore ke waneng kwa date ye wena o belegeng ka yona goba kwa ngwaga o belegeng ka ona tšatši la gage la matswalo la le tseba ke a letse yena ngwanoo date tše ba di bolelang di matcha le tše wena o belegeng ka tsona a di match di fapana ka kgwedi tše pedi tše tharo di fapana ka a ke sa itse gore ba le kwa eng mo DNA mo la re dira mo ya ka kwa go tate ka go di fapana ka mengwaga o ba mo iretse he ba mo irela document empša ba mo iretse document empša under new names new years e leng gore kwena e re 2004 mola original e e le le wa 2001 a ka go fabricated document ke yona e tserweng ya erasiwa and then go lokela document empša motho le gore re bola nthoela re boa re phedisa eng so ngwana wo gona bjanong e re bolela so o na le birth certificate ye e tshwereng ke mmage yes empša o tshwere new document go ra re any document tse di bitsang ka yana it's just a lie wena abuti ge o lebeletše mme o lebeletše bana ba gage ba ba leng gona gone jwale o lebeletše ola o bona eng ke bona ntho e wane mongadi a kere le nna ke na le ngwana wa mošimane la tsamaya mola ba re o tshwana le papane so wena go o lebeletše ngwano le bolelang ka yena mo le ka matlo o lebeletše ba yes ba tshwana mongadi ba tshwana le nkare e re ke botšiša potšišo mo go mama mo mama ge o gopola gabotse kua sepetlele ge ba re o sepele o gopola o ngwadiša gore o ba fa di-phone number gore ba šale ba go founela aowa ga ka ba fa seo seo se gopolang o le sepetlele o gopola o ya mola ba go bulela faele ba mpuletse faele ene faele bona mo bona ne ntse ba di tshwere le maphodisa la ntse ba ngoga madimola ne ntse ba tshwere faele mo bona no maphodisa ke ra tlo swara docket ya bona then re go na le faele ya sepetlele go na le docket ya maphodisa go na le faele ya bona ke madi a le reng ba gogile ka 2002 a kere di-result tsa 2002 tse sens ke di kgopela tsa molora a kere ke re bola ka di-result tse 2 yeah ke tsa 2002 tsa 2020 ne and 2002 tsa 2002 tse ba rile ngwana o fisitswe ka phoso le bana ba ba fetileng ke ha ba tomo tseya go tseiwa madi a kere obviously sentse linke le file ya ngwana ya ka mo sepetlele e tlhalosang gore ngwana ke investigation ke inquest ke docket e buleile automatically maphodisa a na le tetla go ya le ka khoto e kgono ba fa lengwalo tetla la ya ka mo sepetlele ba kre file ya ngwana gore ba kgone go itse gore go iragetseng ka the issue of ngwana o tshwana le he ngwana a kry-a tlhokofetse go tshwanetse o iriwe postmortem ga o iriwa postmortem mo lebakeng la gae gore go check gore what might be the cause ya gore ngwana o a ka ba a bolaile keng tlhokofetse naturally or go na le motho mongwe a tshetse poison di-process tse bjao a seng ke di biteng wa tseba nna nto e mmakatsang ke e tee ye e leng gore ke nyaka go ikwešiša mmago ngwana ga go šuba re o robetše o botša bageno o ra re bageno ka mokana ga bona ba no gomola ba homotse ka moka ba no gomola profo ke nagana gore go tloga mo o dulago gona go ne le lapa le lengwe e no ba lapa la modimo nka no go fa mohlala go nwele go o lebeletse sese tipotšiše gore ge e ka ba ga bosesi ka moka ga bona amporo ba swana le yena ke eng ntwe e ka diragalang jale mare ka kapa kore a ke gane modimo a ka se rie gore ka gare ga family ka moka re no ba so motho o ba le ba mmamogolo o ba le ba ga botate ba nna mo go neng lehu di-family re santse re thušane profo e direga ga moremi mohlomongwe le ga maubane fela ntwe o e bolelang
go ne family tse dingwe di no dula ditekeme di ne di nnoši a ke re wa bona le ausi wa modimo go nualeng ke be e le gore ga a le mo go nuale go ne a buta ge wa mmamogolo wa ge gore wa ramogolo wa ge wa leng kgausi le yena mara wa mmona sho o noši bile o tsamaya le monna fela wa kua thoko kua ke mathata gape mo malapeng a difamily tša go se kwane tša go se ratane tša go se nyakane tša go thabela ge bana ba bang ba wela ke madimabe jwalo le jwalo wa tseba anke ke botsise se seputišo ya mafelelo se se la mafelelo ka 2002 maphodisa ge ba tswalla molato ba ile molato ba o fetša ka goreng nna sala ke no ba bona hona mo ba ntse re fela malome molato ba ile ge ba o tswalla la mafelelo ba ile ba re ba o tswalla ba ile ba o fetša ka goreng molato o feleng ka ona ka go lebella situation sa mama ke re nna ke tla le yena ko hae ke kgone go bona gore go iragala mo a tlhamboteng le nka ora ka a re tsamaya prof ko bontsha ko mama nnang ko teng maybe ka le o ka tswa o bua gona le ke di engwe e rothang ka seemo se a leng ka mara sona and then a kere re na le gore re ma Africa gape ko dimo re na le gore dithari di a bereka ditaelo di a bereka gore re batha ka motlhalaphantshe gore bothata bo ba gaobo le gore ke re ke a ema gore o no ba stand still so ke nagana gore mo go na le something happe between family ya hae because of re balatile I myself ke ile to different names tsa family tsa hae ke ba tlhalosetsa ka this matter ka nka se tswetse molato go pele ntle le maloloko a habo a itseba a re ba involve e be part ya se re sira ba bang ba bona ba re ba mpotsa mafoko a re ya why do thomanta gole so ntwe ka le fedile e tswang ko yona e fedile ko bona bona ge ba bolela ba re e fedile ka gore ba no re khale e fedile hora ka mkgola e nyameletseng since go tseiwa di DNA tsa molora le mama ka 2002 ya ba lora ha go sa tliwa selo ha ba kre feedback ne ya ba gore tabela ya nyamela a kre re lebella pele gore her sa tla fobeke o tlotlana re tsa 2 weeks o tlotlana and then he o sa tlo re tla go wena o no tshwana le kre don't call me I'll call you hora re wena tsentse nne ko o ska phone until nna go phone ke na no ke se mo solong gore le bo khaitsedi go ya le ka semo se se rileng ka teng ke ntholong gore ba tlhokile an advisor o ne tsentse a ba push or no a ra tshwanna we ma tekano a sebaka se sa go feta maybe 2 weeks re sa re follow up mo this matter sometimes these issues di nyaka follow up and remember ka tiragalo ya ngwana mmago o be a hlokofetse ka sepetlele ka yona nako yewe so that means focus le botlhoko bo be bo dutse godimo ga mmago bona mo e leng gore tiragalo tše family ile ya imela ke ditlhaloganyo le responsibility ya wa tseba malome ka kapa nnete kgatelelo monagano e bile gona sa mathomo ge motho a fetša go hlokofalla ke ngwana e bile ba tšea ngwana ba motshuma go swanetše go be le a process of counseling ke number 1 ya bobedi moagola wa sepetlele o khotse ba bantši ke mo bona mmušo o hira batho motho ba mo hira gore a be mo la reception ko gore a ngwale di file ene doctor ga di nyaka di kry le di sister so a go kgonagale gore file e timele ngwana ge ba mo isha mo incineration malome ka kapa mmage santše a saene doctor e santše e saene santše go be le di fingerprint tše di bang gona kore moagola wa sepetlele a gone motho a dirang selo a ne a nnoši faile ye tee e ketima godimo ga matsogo a batho ba bantši ngwana a ka se tsene ka mmušareng ntle le pampiri goba faile e ngwadileng ke doctor ya go bontšha gore ngwana o re mcertifiile gore o robetše ba mmušara ba ka sentšhe stopo go sene pampiri ba go fang yona ya go bontšha gore stopo se ba se lokolotše
file yela re yang go e kry-a ka mola e swara nto nngwe le engwe le engwe e leng gona. Alright, mama ba mo tšere madi ke molora ofe o ba tlo tsebang gore ba go tutsa madi a mama le wona, because a re ne file a re ne tracing record ye e leng gore re a tseba gore ge re tšea madi a re ya go a matcha le leng malome ka kapa, because we don't have a tracing record ye e leng gore re a tseba gore okay re tšea mama molora wa ngwana gage o ka mo. Bana ba ba tshumilweng ka nako yeo ba tseba sepetlele ke moago mongwe e leng gore malome ka kapa go nyaka information ka botlalo o tlo e kry-a. Ge re ka sepetlele ra go nyaka go tseba re ka letšatši le mama išitše ngwana go be go tsene staff sa batho ba kae re tlo e kry-a ntho e gona. Ge re ka ya tleliniking ra go nyaka go tseba re ka letšatši le mama a reng yena o išitše ngwana go be go tsene batho ba kae, re ya go kry-a gore be go tsene batho ba kae, re go kry-a gore be go ne di-doctor tše kae tše di leng gona. Ge re ka mmuša reng ra go nyaka go tseba gore be go tsene batho ba kae, re ya go kry-a dilo tšeo ka mokana ga tšone. A ke kwešiše lebaka la gore Wi-Fi le itimetše. Alright, a go ne molato re tlo bitša ba sepetlele ba tla ba ikarabele. Taba ya bobedi shi mama o ba file go ya ka polelo ya gage o re ke ba file kati ya ngwana, file ke tepone ke e butše, ke ile sepetlele ka ambulance. O bona ge nkebe mama a ile sepetlele ka koloi be ke tlo re ga a fihla ambulance malome ka kapa ge e tšea molwetši ka gae a fihla sepetlele sa mathomo o fihlelela ka casualty a eme line, because motho go raro ke emergency. And then go raro sepetlele a gone sister ye e fetšang go bona molwetši ne noši ntle le gore molwetši a tla bone ke doctor. Taba ya mama e tlo ba lenanego le leng le legolwanyana go le thuša, re tlo le thuša, mara e tlo ba lenanego le le tlong go ata, re tlo sepela tsela e telele kudu godimo ga lenanego le la thušo ya mama, gobane re swanetše go kwa mahlakori ka mokana ga ona. Re palela go beya sepetlele molato ga jwalo ka lebaka la gore re nyaka go kwa lehlakori la bona gore bona ba e karabela ka goreng. Mošato wa ga bo mama re tlo kgopela gore o tle o re fe bohlatse. Ge ba sepetlele ba etla mošate go ba le motho a ngwalang dilo tše re di bitšang gore ke di-minutes tša dilo tše di bolelwang mošate. Di-minutes tšeo re tlo di hloka, di-minutes ke bohlatse bo bo sepela le roll call ya gore go be go ne mokete fa mantšo a ba buletšeng ke lentšo la gore le la gore le la gore le la gore. Ge re le mo lenanego le go ne le motho a ngwallang di-minutes gae gore ge ba ka nyaka di-minutes tša letšatši la lenanego le ke ba fe tšona. Re ne le tša audio, re ne le tše re di ngwalang. Go taba ye e kwiša bohloko gobane go ne bana ba ba belegweng ka kua sepetleleng se sa ga borena, ebile le golle ba godileng ba leng di-doctor gona ka mola gare ga sepetlele sela, bangwe e le go di-lawyera gona ka mola gare ga sepetlele sela, bangwe e le go barutiši gona ka mola gare ga sepetlele sela. Ka nako ye nngwe re ka sola sepetlele bothata bašomi ba re šomang ka gare ga moago wa sepetlele, re swanetše gore ge re šomele setšhaba sa rena ga botse. Malome ka kapa ke nyaka go lemoša ba gešo se sengwe. Death certificate ge e šala e tšwa ka morago ga bohlatse bo re botšerego go tšwa go doctor a file ba mmušara le bona ba tladitšeng ba tšeang pampiri tšela ba di išang home affairs ba kgonang gore printela death certificate. Go ka ba boima gore nna ke le so ke no ya ke re mokete o robetše dirang death certificate ba e dire, because ba nyaka go tseba gore what was the cause of death, motho o bolaile ke. So go ba mme o le so o sa tsebe ngwana ga gore o kae, nnete o bolela gore ke tšwa tleliniking ba mpha ambulance ka ya sepetlele. Wa tseba godimo ga thušo ye ba e fileng mama
godimo ga ngwana wa gage e be ile thušo ye nngwe e botse kudu gore mama o tšere ngwana a mo iša clinicing immediately ba kgona go kwešiša gore this case a se ya rena a re refere ngwana ba bitša ambulance ngwana a tloga ka ambulance a tloga a fitlhela sepetlele ke kwešiša gore ba tleliniki le ba paramedic ba bapadile role e nngwe e botse e kgolo kudu a se pleke re ka hlokang bohlatse ba gore nnete ngwana o fihlile go bona gobane go batho bao ga ke bone molato ga ile gore molato o gona malome ka kapa mama dipoelo tša gago tšeo o tšerego madi ba ya go tutsa molora o ile wa nka wa ba botšiša gore molora o ba yang go ututsa ko mofe a se ke ba botsise okay ka morago ga gore ba go file dipoelo wa se bampe tsona o sa di emetše le ile la ya la go botšiša gore dipoelo tšela di tlo tlaneng ba le bona ba tla mpotsa okay potšišo ya ka engweši gane molora o ge ba fetša ka crimination or incineration ba o bea nna ke mo ke sa itseng mo a gone molato ba kgoro ya lefelo la maphelo ba tlatla ba e karabela go tšona re ka se kgone go araba go tše dingwe wa tseba why ke botšiša potšišo e malome ka kapa ke kwešiša gore ge re ya ko crimination re iša motho wa borena ba tlo re fa molora wa rena but if ke dilo tša sepetlele mo gongwe ke re letsogo le la ka le bodile ba save bophelo ba ka ba swanetse ba le khathe mo le bodileng gore ba kgone go save le leng gona ntane ke kwešiša re ntwe ba ka se be for ba emela dilo tša go swana le bo di DNA a ke tsebe mara ba tlatla ba e karabela case ya buturing ba e butše go ntšwa le ba ile ga ba e bula ge o e bala wena o kule e reng ke tshwere le pampiri ya teng mo case number ke human trafficking but then bona he ba bia ka the statement se reng statement se se leng mo se se ngwadilweng mo case number mo statement se tlhalosa taba gore this is o ka mpalla sona statement yes moshate okay pero no tsena ka mo harka ere ke thome from kaofela ya ke nyaka the statement se se ngwadilweng from ko police station re go gore maphodisa bona ba reng ba re office of the station commander dated 1 tsa kgwedi ya bo 2 2020 case number 119/01/2020 ere detective sergeant Smamang detective constable Mamang e work Salina la client Enish Lepane ere dear sir or madam status of the investigation Mametage case 119/01/2020 human trafficking. The current status of the investigation in the case that you have reported to the South African Police on 31 January 2020. Marked with X. Status of the investigation e explainer to hore ka no fa di case le polisa le di numbers a di personal numbers tsa go mmereko. Is data only in terms of human trafficking. Lo number the issue of human trafficking ever sala ba ibula as a human trafficking. We do our phone already professor concerning this matter. Ke he ba tlhalosa gore statement sa bona se feletse gona mo. Gona mo. A se be ka kwa gore ga botse mo gore gona case ke case ngwe serious e leng gore like there is no way gore statement is kana ba ka mo go seleng ka gona. ya se felletše a ena molato le ile la felletša e le gore le founela di-professor se he di tlhalosa concerning this matter ka mokgwa ba tlhalositseng gore this matter is too complex or too difficult ya ba gore it was the fixed case ka mokgwa ne ba tlhalosa ka teng ke first case e leng gore e thoma go tlhagelela ka mo nageng ya rena in terms of taba tsa bana or for time being
e nne e classifiedwe as human trafficking ka hele gore o ka re e sa tlo ba hape le dintsanantsana ka mogare ga yona case. So ya ba the issue ya gore ke hate obodiwa. Now we expected or maybe ha case e butswe a gre case e butswe go tswe statement from both parties tse tsotlhe tse leng gore ne di involved, whether the witnesses le di complainants le balatofatso, everyone o file statement. A gre after toketeo le investigating officer a tswala investigation ai o e romela ko court, and then court e decide whether this matter should be tried ka mo court or matter wa tsholla ele lo hona if ever wa tsholla but is in writing gore molato wa hao there's no how o tlo tsena court due to mabaka ke ale currently a gana pampireo e mpotsang gore why case ya lena sa tsena ka mo court. I think it's in ka mo court from 2020 up until now. So no ro se ka molato mo file gore faela ngwana ya gona ke ho thusa mama ka mogo pitsentse gole ke utlwileng hantshi le hanyane e thusa batho ba bantshi go fatolla go feta ka mogo nna ke iputseng gore ke fatolotse ka re ke na le tumelo gore a ke ra ka ya ka national advocate ba bueledi ka hele gore go ba le dikobo di mahetleng sometimes o na le disadvantage ka motabong tsa semolao. Yeah. So nna thuso e ke kgopela mama ke go bona mama ngwana wa hae a buile a mo kreile and spetlele se bolele gore file ya ngwana e ko kae because of file nna ne se timanta a se file ya maphodisa tleng a mararo a tlotse ya madi ke yona di immunization card ya ngwana eo le death certificate ya ngwana le death certificate ya koko ana death certificate mama hae currently so from 2001 until now. So ke some of the documents tse ke di requestileng ka mo gore di tlhahelle asanga di tlhahelle. Go na le buka ye nngwe ko sepetlele e bitswa BI. Ge motho a tlhokofetse e tlatsa ke doctor le nurse. Ke kwešiša gore if ke nnete ngwana wa lena o bone ke doctor o swanetse go ba gona mo bukeng eo. Ge ile nnete e le gore o robetse o bone ke doctor o swanetse go ba gona mo. So ge ile gore ga gona mo bukeng eo ke mo re tlo ba le problem ene ntongwe le ngona ke gore ye bohlokwa malome ka kapa re swanetse gore re ye go nyaka o mogolo wa maphodisa ka tlang a emela taba e. Re swanetse re tle re nyake o mogolo wa sepetlele ka emelang taba e. Re swanetse re nyake o mogolo wa naga ka emelang taba e. Sa mathomo se se ya ka se dula sa tsebe gore ngwana gage o kae. Ya bobedi ngwana ka se dule ge ile gore wa phela sa tsebe gore mmage o kae. Ya boraro setho sa se ga borena ga se dumele gore re boloke bana ba ga borena ka go ba tshuma. Gona mo e le go gore go tswa go tšeru madi a mama ba ishitše molora ba ile go tšheka molora gona wa ngwana wa mme. Re swanetse re tsebe gore ke kae ka gore setho sa se ga borena se re rena re boloka ngwana. Ge ile gore go ne le phoso a go bue di result re kgone go kwešiša gore nnete na ngwana wo nnete o ga se mmage go ba ke mmage. Ene gona ke kwešiša gore bana bao e le go gore mogala wa gešo ba iša ko ba ya go ba tshuma ba bannyane a ke tshepe gore ka le lengwe la matšatši mma go bona a ka boa re o nyaka di DNA malome ka kapa. O nkwa ga botse malome ka kapa ngwana wa gago ge o šala o mo iša gore a ye ko incineration there is no way ya gore o ka tla wa bua ka morago wa dimanda ntwelang gore go be le di DNA tša gore ngwana o la ke nnete be le wa gago na because sepetlele ke thuša batho ba bantši ba tswang sepetlele tša go fapana. Ge ngwana a se no fetša go belegwa ge ile gore ngwana wo o robaletše ka mogare ka lebaka la gore motho mo le mongwe o kgona go ba le malwetse a rile ba tšea ngwana ga go ba go bontšha ena ba re shu ba bitša ba family ba re ngwana o robaletše ke ngwana shu ka lebaka la seemo sa ngwana o ka mogolo mmonang ga se wa ka yang gae re saineleng dipampiriši di re motšeeng re mo iša pleka gore there is no way ya gore mmaga ka boa ka morago a re ke kgopela di DNA.
so ye ke ya mama ye go tla be go tlile jwang gore yena molora wa ngwana wa gage ba o beye ya bobedi mama wena taba ye ka ge go tshwentse nako e telele ke kwile o bolala lentso la gore le kokwago le mmago ga ba mo riela death certificate a re bolele ka leeto la mama go lona e bile le le jwang ka poloko ya gage ba le file dilo ga botse ga go ne mo ba le shaeditseng gone dilo tse bjang a kere mama o robetse ba le biditse as family a kere la tla la bona mama a kere la bua la mmushareng wa sepetlela a kere la molaelela la motšea la mo iša mmushareng wa lena le sepetse ga botse a kere tsela eo o re sepetse ga botse mara se se ganneng ke certificate ile ba lebelela mo motho a mo saenetseng ba re o mmethile mokabelo certificate that's why ba sa kgone se dira lentso le la gore o mmethile mokabelo a ke le kwešiše ga botse ko mpiele lona ga botse ba re mo a ngwadile motho a teng ka re ile ka yo senyaka ko mašiu anta re ke ba re ke majwaneng ko a maskrala so a maskrala ba re ba ka se kgone se dira ile pampire ne ntse ke tsamaya ka yona ba ra wa ba bona gore motho a ngwadile mo ke mama mara ha sa bereka ko mmushareng so bona ona gore ba ka dira certificate seo okay and then a go no re ba ka go riela certificate eo file ya mmagwe kae e gona yona file ke mo ke sa itseng gore ka file ya koko yona ke yona ke sa tsenang too much because of ke feditse ke kopana le motho na tsere maikarabelo a gore ke yana pateletseng koko ko mmushareng ele koko memolile ka he lo re na sa tsene society no sna society sa tsena so ya bo hore malome a ikuka ka bo yena ka mokgo a motlhaloseditseng ka teng a ikuka a patella a ira di all funeral arrangements so from there on ha ntlhalosetsa malome a re o ba shile le molaetsa gore ba tsamaye bo feleletsa ho irang ho yo kra ho ya go tsona di issues tsa go mmushareng go gone kreiwa di taba tsa bo di death certificate so since from mo ke he a tlo kra taba tsa gore he motho na bereka mo a sa le teng tsentse go majaneng kwale apa ntilo na go ba mmusang ko teng ka mokgwa a ibolelang hona banong currently so malome hona lo a tsa maikarabelo a gore dipoloko tse tsotlhe tsa koko o a tseba ka di funeral arrangement mara ke tla ba ke he lo re le yena ka moletla gore la hae gore death certificate e tlhele ha e tlhele ya koko re tlo ishala marago mara taba kholushi taba e ya ngwana diaparo tša ngwana ga go tse ba go file go tsona o ile wa di hlatswa ko sepetlele o ile wa di hlatswa a se ke di hlatswa wa ile sa tšee diaparo tša ngwana o because go ra re di na le tšhila ya ngwana o le rie DNA le ngwana o lena le solang gore ko wa gago di sa le gona nna bile a di sa le teng ga di sa le gona go na le ye nngwe gape še yona ngwana wo mama o wa gago ke nyaka kore o tseba nto ke sa ikušinši malome ka a ke re sepetlele ge ba šala ba ethwala ba etla gore re santse ba dumele gore ngwana wo nnete re mmone ba ka se no tla ba sa dumele gore nnete re mmone iye mola go papa yes that's why ne kere on mo di progress meetings tsa rena le sepetlele go bile le mo bantshang polelo ya gore ntho e iragetseng ke phoso ka nnete ba e dumela mara ba sa dumele ya gore ngwana o la wa phela ba hatella ya gore ngwana o fisitswe ka phoso ke nyaka gona mo go ne mo ba engwadileng in writing gore no ngwana o nnete ke phoso re motshumile no ke ka ho kere ne ho tseiwa le advantage on the other part ya gore batho ba ha bana moemedi ke ile ka ngwalla nthwenye
bo ramolao ba South Africa ke he ban referela to pro bono ke ile ka ba tlhalosetsa ka taba ra rena le taba shi yona and then bothata gore tšhelete gore ka kgona gore le patele ha ite so ya ba holo gore hona le di-document tse ba di romelang tsentse di tlatsiwe di-document tseo di re bethile ko pele kwa le mo leng gore di thoma go botsisa ka mmangwana gore mmangwana o ena bokae a month so ya bola gore mmangwana ha bereke tšhelete e leng gore o e lebeletse ke ya di-grant tsa bana ya be o le gore since e ema gona ka mokgwa mo tabeng tsa babueledi ba bang ba ileng ra bolela le bona ba ile ba nyaka tšheleteng e leng gore is too much for us gore re ka re no re ka ba approach bona they are willing to help but in terms of letseno le ba le nyakang le above and beyond di pota tsa re up until e fella mo nna ne ke expectile gore after go budiwa case e tla tsena ka mokhoto and then khoto e kgone go itse gore taba e hestile so e tlo e tsamaisa ka tsela e feng ka he lore yona ke re le yona e na le di-act tse e leng gore e na le tsamaiso e tsamaisang ka tsona so nna ke believe gore SAPS e re feitse ke believe gore why ke re feitse ka go lemoga gore some of the members tsa bona ba bile teng mo kamanong ya go tseiwa ha madi ha 2002 and then to ka zanga ya phethara from mo and azanga ba boa batla ko mama ka he ba re justice too long denied is justice delayed so e ba hore ha ke khopela thuso ko wena o le ramolao mo lo ro ka nthusa o fetsa o tseya nako gore ke fetse ke fella ke pelo le ditšhelete tsa hona mela le di-transport hora re ya playing a delaying tactics ya gore le nna ke fetse ke fellwa ke matla gore ke tswele pele ke ka ho leng gore e feditse e re latlhela mo leng gore currently re na le dipampiri tsa ko Office of Health Standard Compliance le tabe le ra latlhela ka mo bona ko National Office ha ba responda ba re bona ha ba dile ka di-matters tse di leng over 2 years ba dila ka di-matters tse di leng ka motlasa 2 years ke na le lona lengwalo leo le le tlang ko Office of ka mo go ke fetsa e bolela kana le office le lengwalo la ko Office of the National Commissioner ka yona taba ya tletlebo ya rena le di-delay tse neng tse di diragala ka SAPS up until di-result tsa bofelo tsa 2020 di tsene more than 9 months le ona di tswile because of re feditse re ntsha sekgalo ko officing ya public protector ya be le ona di lo ka re di thoma go nya ko rana and then di result tsela he di sa tswa di tswa le a re sana tshepo wa gore tsela di tswileng tsela ke tsona ka ho le gore re believe gore this matter go ya ka ke mmono wa ka ha ke re e bjao ke gore if at all this result he tshadile positive automatically SAPS Social Development, Department of Justice, Department of Health automatically ba hola le link ya involvement during this matter ka holo agra social worker o na le part e tshamkidi under department a berekisa lena la department go ira fraudulent ya hae na ira ya go adoptisa ngwana go spetlela kra go adoptisiwe ba ke nahana ke gona ka mkhori fitleng ka teng ya a re kweng ba thieletše gore bona ba reng ba geshu a re kweng ba thieletše gore bona ba reng ba geshu re a leboga motheletši o mongwe sho a ke batheletši ba commenta jwale motheletši o mongwe o re ka kapa batho baki ba hloka DNA ya private ye e leng gore e tlo ba ya bona not ya government sa bobedi ge ba ya kowe ba tšee sesi ba tšee ngwana ba tšee le mmage o e leng mmage gone jwale e be ba bararo and then ngwana wo ge e le ya private government e sa tsene felo e tlo kgona go tšwelela ga botse gore mmage ko mofi between o le ola a gone molato felo re topa motheletše go 0655827771 MCRS mo moyeng thumela MCRS dumela ke
kakapa kunjani? Sikona kunjani Mahlangu? No professor lapho. Ukuzwile ukulalele. Professor SAPS. Yeah. Umsebenzi uyawenza. Yeah. Then Department of Health umuntu ukuthi ubhubhile efutas ucertify ngudoctor. Yeah. And then the file must be kept with the hospital. And then when I'm certified death, doctor contact the nearest police station. I'm a police as azobuya amapolisa lapho then nge-instruction ebhalwe lapha ngudoctor i-case ngiza lapho uwaba lo ukhuluma indwe kune case elisibiza ukuthi i-inquest and then kune ukhuluma nge-human trafficking. I-human trafficking fanele kube ne-complainant lapho and then inquest is a state aspect. Uyangizwa professor? Mahlangu. And then if umntwana uyashiftiwe ushifta from what uya ku government mortuary the nurse kune form lapha eligcwaliswa amapolisa silibiza ukuthi SAPS 180 accompanying the body where to mortuary. Yeah. Yeah, into ezifanele zibe khona lapho. I-human trafficking kuba ne-complainant not the state. Umuntu owesivula i-inquest ujamela state ujamela amapolisa fana ne-mad. I-state versus ama-accused ama-suspect. Manje Mahlangu indaba le yokuthi asithole ifile singayisebenza njani Mahlangu? Bona ne the doctor who certified bamde kufanele ifile bafule ifile lapho and then the statement esibhalwe amapolisa if it happen emami truck the nearest police station naso idoctor leyizoba khona iyafayelwa lapho by doctor yaka 2022 police station. That's good. But police station azange kuvulwe ilokha nje i-case ivulwe after ivulwe ngo-2020 ngo-2020 yeah. Then if it is human trafficking then so ukuthi human trafficking uthatha umntwana lapho khunye ukuthi uyamenasa human trafficking ikhona and then i-section 12 yomthetho osekelo we-South Africa is police ithi freedom and the security of another person. Amapolisa wamsecure njani umuntu ubhubhile so bhala ama-statement lapho then the file must be kept yamapolisa esidokethe kept amapolisa bayibeka ku-file and then e-hospital ama-file ethi doctor then benza ifile lapho i-doctor certify the date then if uya ku-cremation then isindu asivumi ukuthi umntwana acrematiwe. Yeah. Asivumi. Professor investigation yakho ngiyo. Sibonga kakhulu Mahlangu. Yazenzani ini? Buya lapha e-hospital. Yeah. Nithi ngikhophela the file ka 2022. Yeah. Then niyastate ukuthi umntwana lo i-fetus leyo or yini then what happened uzoyithola and then if amapolisa akwenzeki ukuthi amapolisa umuntu wabhubhela esibhedlela angabizwa. Akukhoneki. Sikhona e-police station bayoyifayela into lazilahlwa amadoketha akalahlwa ayafayelwa abekwe etracing ayathwaya clearance ngama yes. Siyathokoza Mahlangu. And information lapho isaphumela phengulu and then idokethe baya withdraw ku-justice withdraw what provincially. Siyathokoza Mahlangu. Isazoqhubeka ngiyathokoza. Siyathokoza papi. 0648582771 0648582771 at 13 minutes to 12 o'clock lena ne go ke pitšentše kgolo gona ka fa ka Mutse Community Radio ya lekgotla kgašo la selegae gona fa le go 96 na ba 3 FM MCRS mo moyeng tumela thobela re gona ra le wa gamagametša papi ga ke go kwe gabotse wa rra ke kgopela re o eme gabotse e se go fao ke a feta 0648582771 0648582771
mutse community radio ya lekgotlagašo la selegae gona fa le go 96.3 FM go ya ka wena o le motheeletši gabotse ke be ke tloga ke nyaka go kwa gore go ya ka motheeletši o nagana gore go ka be go diregile eng fa go ya ka motheeletši go ka be go diregile eng prof mo ke mathata fela malome ka kapa mara ke na le dipotšišo tše dintšhi kudu mara go tla nyaka gore malome ka kapa re seke ra ya go khutša ke bolela mo weekendeng ye re yang mo go yona re boledišane le station manager sa radio ye a re thuše ka gore ke reela ba bagolo ba ba ka ikarabelang ba ka kua lefelong la go thuša batho la ka sepetlele a re thuše ka gore ke reela ba kgoro wa sephodisa a re thuše ka gore ke reela ba kgoro ye berekang ka di-psychology di-social worker emsereso mo moyeng tumela le kae ka pitšeng tše kgolo rona ra le warra MCRS ba bontšha network e sa ba sware ga botse ka fale MCRS mo moyeng dumela MCRS nkore ke kwe di voice note shidi ka fa voice note voice note Q-text. So wela. Eba. Nna ke nna hloka ena nna ke re bolela ka koloi. Khane mo go dia galang jwa le. Melaetša e tsene ka motswetšing. Ke haneng yona e. Kakapa ntho ena ba tlie yeo ngwana ba mo adoptile somewhere eso ya go ba sa nyaka gore go bontsha ga le gore go diragala bjang and ya involve batho ba bantši and involve mmušo ka mogare ba tšhaba go swiwa so go nyaka loyara tse di ikemetseng ka kapa mo e tlie ngwana o a phela ena ba tlie ka mokgwa ke maikutlo a motheeletši ka mo a ba re ka kapa sepetlele se tseba tabathweng a go kgonege faele e timele ga ba fesese ngwana gage a go bonala o ka re ba mo rekišitše o mongwe motheeletši o re abuti ka pathobela ka kgašong le prof moremi nna ke rata gore sepetlele go ba tliniki dina le buka yeo e ba reng ke access book yona e bereka go tsena go tsena motho go ba go ntšha motho okay MCRS mo moyeng dumela ka kgašo thobela muso ka ke be hloka ina le go ra go amogela monna ge su taba e molaleng re ska re ya kua le kua se su hloka thuso ya bohlatse sepetlele bo sepetšele ngwana o bohlatse bo bo bolelwago gore ga bo gona ngwana o ile le bona kowe a teka kapa ga re nyaka go bololla phiri tša batho ke kgonne go ntšha ngwana ka mošareng wa governmente ke pampiri go tswaletše emapele nke o bušeletše ke kgonne go ntšha ngwana ka mošareng wa governmente go tswaletše ge o na dipampiri tša le go montšha wa kgona go montšha empa o se ne selo ngwana kgoši ga ba fe mme ngwana motho a ba filego seo a ba filego sona a no ya re ke kgopela tshwaro le beke tšere ke tla isego ao batho tate le kae mmušo banna le kgonne go ntšha ngwana ka mmušareng wa mmušo le sene dipampiri ngwana papa ke bolela se se dirileng ke nna ke sa kweng ba bolela e le ngwana wa mang wa
kgaitsedi ya ka hlokofetse a nwele tee ya go apeiwa kae tate ke moruti a apeela ngwana a ifa sepetlele a hlokofala yei ya nete nako e la sepetse mane ye wena ke taba ngwana kgoši sello sa sexy le batho ba ileng gore ba hlokofetse be ba swere melato e no ba ile gore be ba imela ke seo ba pallang go se tsweletša sa nnete a ba no re le se le ile ga mamang ba ka se tswe ba go gopela tshwarelwa molato ba sa o dumeleng ba etseng kgošing ba etseng gona ke tlhatswa diatla yang gobane ga lena molato felo a ke re tlhatswa ke ya gore ngwana o tšhumilwe ka phošo le bao ba bego ba tšhumiwa tšatši leo ba di miscarriage ngwana le motšhumang ka phošo bohlatsi ja gore ke yena bokae ka gore mmagefu prof a gone molato pa tabe e nyaka re irie lenanego ko re re fa lenanego le lengwe ga go molato ya go ra gore nnete mo mmušong go na le mokgwa wa gore go nyaka go lokišiwa dilo tše dintšhinyana yona ya bona lapa mara ke duma gore ba le batle ba ipolelele wa tsa profo ke thuša keng tše dingwe re di mo ka di dula re tšhaba go di bolela tše dingwe re di lebe mahlo a mabedi re tšhaba go bolela a serobala ya motho a mo thušitseng wa mathomo go tlo mo fa diaparo ke na swantšeng go lefa bohlatse ka moka gore ngwana o kae sepetlele le mang le motho a swereng ngwana go ntšang motho la mathomo a mo fileng diaparo le kwagetše tate re a lebogahle kgaitšedi ya ka malome ka kapa go ne motheeletši o mongwe o ntheeleditše ke bašomi ba bagolo ba molao o ne potšišo ngwe ye yona ke no gapeletša go e bolela nke batho nke ba ekwe are why did the hospital say they should go back and bring the baki and not private car when they knew the baby was cremated kore go ra gore why ba le botša gore lena le sepele le ye gae le late baki ya go tla go tšea ngwana ba tseba gabotse gore ngwana o swele ene le gona kganeng le ge e be ile gore o be a hlokofetse ka nnete na o tšeiwa ka vene na gape ge ngwana e le gore ba mo išitše gona mo go mo cremata crimination le re ke eng incineration no a ke re incineration ke ngwana o monnyane a fisitswe ngwana o monnyane wa o e leng gore a lekane le wa mama ke o reng ba mo dirang ba mo incineration ke incineration yes so motho e leng gore ko mogolo wa crematiwa yes wa nkušisha so ge e le gore ngwana ba mo išitše mo wa tshumo wa malome ka kapa wa re santse re late vene re iša kae papa o emisitše letsogo ke late ka second a kere cremation e tlhageletse ge sena ba sure gore bo mama ba dumela gore ka nnete ngwana o tlhokofetse go ra gore ka nako ye ba mo fa diaparo ba re a tlele vene ke mo be ba nyaka go bona gona gore o dumela eng o gana eng ba testa metsi mo ba kry gore a teste re a leboga moroka nke o ba fe di-phone number ka mo gore na o hwetšagala kae ka la bokae ka nako mang moroka o hwetšagala ga matlala ra mošibo dinomoro tša gage ke 079 170 9862 ore le ka founela dinomoro šidi tšona ba gešo tša 060 959 0303 malome ka kapa a ke tsebiše motheeletši gore ka la bobedi re sa tšwela pele ka yona re ka se re e feditše re ye go kwa ba bangwe ba lehlakorila e lego gore balli ba rena ba lla ka bona gore go riagalang ka bona ba ka e karabela ka goreng nnete motheeletši ga o ipotšiša dipotšišo tše dintšhi ba gešo nnete motheeletši o ipotšiša dipotšišo tše dintšhi lebaka le legolo ke lona leo la gore
a go kgonagale gore ngwana ba ka mo isha tshumiwa ntle le tumello ya mmage gore ngwana a ka tshumiwa ka phosho ge ka ge le kwelele malome ka kapa bolela gore di-weight ga di lekane. So taba ke eo magagesho nna ke lebogile kudu tsebe ya lena Motse Community Radio Station ba thieletše ka mafaratlhatlheng ka kua dikgokaganyong tša leago dillo tša magaga borena ke tšona tšewe di tšwela pele ka labobedi ba gesho re ya go kwa ba mošate gore bona taba ye ba e kwele jwang ge re fetša go bolela le ba mošate ba kgora sephodisa le bona ba tla e karabela ka mokgwa ba tsebang ka gona morago ba sepetlele ba tlatle ba tsena le bona ba e bea ka mokgwa ba tsebang mošate ke mo re tswang gona ke a leboga malome kaka re a leboga professor re a leboga baiti ba rena ba le tšhono re a leboga motheletše go lalgausi mo o ka be gore theleditše go le gona nna le wena re kopana ka mokibelo lane go la tša meletlo gona mo go Motse Community Radio ge e le ga jwa le gona ke tšwele twede inhliziyo yami